Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Arox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, ninwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kakong bio lenda lingdo anong line kabalong kakertong jong ka National People's Party na Mawthadraishan constituency habakren na kajingalang jong ka NPP Mawthadraishan kabalalong hasnong kinshi haga hindro turek ukalaling kot Hajar arpulai hakmaki Hajar ngot kinong kershan kalapan pao ya kajing sngokya banyi i kajing saadin jong ka constituency hakini ki post nam ki balalet nyo namar bakani ka constituency kabaladan palat spa tali kishnong handai kamdan watang kaweru ka college sorkar ne ka hospital kabadan shispa jing tia bat kini kalawara shibun kijing yaki Paidbah ke constituency kabala pelong ru yaka ban mi shkhmat ban tenrong lam ya kijing jong ke constituency khanang bagi Paidbah kin light ne kijing baki mat da ka khun ya ka election da ka ba shupai ya kijing jong ke Paidbah shishu habakran kani kasngi ka badairu ka sien ka baningkong bo menteri rang ba ka jalao konrad sangma un wanyu kujat hakasnong kinshi ka kong biolanda kala kentu ya lagi Paidbah baki long ke bayasha babakim day ban Pynbiej hakajing terwa jong ke UDP bat ke Hspdp ban ai khatsan Haduh arpo Hajar Khlieh ai mo ningkong yo blay ubla pala ingi sa sisien pan bingin yo belum hapo kani kamadan kumki nong yelam kumki nong ketkam kumki nong kershan jong ke National People's Party hapo ka Mawthadraishan constituency ublay wala pala ingi bingin yo banya poilang hapo kani kamadan hakani ka kenti ka bamenta ngai kublay ya i honorable chief minister jong ka jalan jingi isa konrad ke sangma ibiadan ringkat bani hakani ko. Thank you so much, sir, for being with us today, for coming to our constituency. Like the chairman has said, maybe this has created history for the people of Mawthadraishan because this is the first time that a chief minister have landed here in Mawthadraishan constituency. I believe that your presence with us today, sir, has created a great impact to the family of National People's Party here in Mawthadraishan constituency, to the people, to the supporters of the National People's Party Mawthadraishan constituency. We know that you are very busy. We know that after this program, you have to run again for another program in Umsling constituency. But thank you so much, sir, for giving your precious time to us because this means so much to the people of the constituency. Maybe not just to the people of the National People's Party, but I guess to the Mawthadraishan constituency as a whole. I pray that God be with you. He will give you strength. He will give you wisdom. He will give you courage to work harder for the contribution of the constituency, of the state as a whole. May God grant you good health in the days to come so that we can run together for this race we are striving towards, to reach the goal together for this race. Thank you once again, Sir Conrad Sama. Pitip Yeni, Mount Kijuong, baka National People's Party, hapo Mawthadraishan constituency, kasdang naka zero balance. Then, kasdang naka zero balance, Nimdan Brio Mawthadraishan constituency. Sir, everyone used to say, since National People's Party is new to the Mawthadraishan constituency, they say that we don't have anybody. We start from zero balance. But now, we have a strong home, I can say, of the National People's Party in the Mawthadraishan constituency. And I know that this will give me support to go ahead towards striving towards the goal that each and every one of us we have targeted.
Kani kajingdan kajong pia kani kapor kabamenta. Kinong kersan ki beede kajonga. Ki ay mensiam na kabenta jonga. Walang isa keren, walang isa kawang kti, walang isa keno. Haki mabun kiliang. Henry kajingdan kajong pi ka ay mensiam na kabenta jonga. Ka ay mensiam na kabenta kajing thu kajonga. Kajing thu kajongi kalong bantray. Na kabenta kani ka constituency kajongi. Bankin tiyo. Ya ka constituency kajongi. Namarkong ka constituency nila sa event. Shipotli kisnam nila yo yang kadi ka Mawthadraishan constituency. Henry hakini ki shipotli kisnam nila sa event. Kalong ka ege basnosi. Kabangala jukran man kapor. Bangala yaturu. Yang chief minister badan burong kajongi. Bahapo ka constituency kajongi. Nimdan tang kaway ka government college ru. Nimdan tang kaway ka hospital ka basispa jing tiaru. Haka constituency kajongi borok kaway. So like I said earlier, once I have spoken to you, that in the whole of the constituency, around 103 villages, we don't have one college also. We don't have one government college. We don't have 100-bedded hospital in our constituency. Haduh kinong Mawthadraishan kajingi kikun samlang kajingi kimkwa banlit pulis sakman. Haduh kinong Mawthadraishan kajingi kimdan hapleng kajing pang kajing stom kibagidan kam dan yo yang alat jing ai jing sumar ke bapaka. Lalengi shitom syai ni hapleng nyin hapleng syakiwai paki constituency. Lalengi kwa ban kuliah ki kelas ki bakam he. La kalong haki 11 12 la kalong haki degree nyin hapleng syakiwai paki ki constituency. Baka constituency ke bajantam kedai hamairam. Ha kebengi hak penlut sibun. La kalong iyo ngikwa banlit kuliah. La kalong ngikwa banlit dan hak sumang. Kum ke constituency ngidam dan kam sibun. Kita kidai sibentang. Henry kum ke constituency ngidam kam sibun. Kajing penroy na kebenta jungi kinong syong-syong. Banila ang nur banyo ya kata kajing penroy. Kum nung yin le mentang. Banyo ya kajing ya kata kajing penroy. Ngasno kemen wala ngasa keren beng. Henry ngasno kemen bangadan haka National People's Party. Ngasno kemen bangadai ke way lagi dekat jong ke National People's Party. Namar ngasno ko bagadai tanggani ke party. Tanggani ke party. Kabatip ya katenrai jong ke jinge jong ke jela ke jingi. Namar yakani ke party. Lasdang tung kaway na kiseng riulong. Kabasno to ya kajing jongi kinong syong jong kani kajala. Bat menta kani ka party kalakiw. Kalakiw. Bala iku ya kani ka party kung kaway na ka party kabahetam. Tang hapo kajala kajingi. Hakari kajingi borok kaway. Bat kajinglang kajonga haka National People's Party kan ay boardingi. Bakam tam lada pi kinong Mawthadraishan pi ay kajing kasam ka bapura ka jong pi na kabenta jonga banila ban poy haka thong jong kajing jok haka jing yakun kajingi ya kani ki election ke bangin sayo hawni ubanay wan nganget ni sayo banya terai lang bingin wan ra ya kata ka kamten roy hapo kani ka constituency kajingi kani kajing thrang ka jonga kani kajing thu ka jonga kabanga ngayat sa kamat banyak kun ya kani election pi pung kinong kersan kaba piwan na kani kapor kaba menta kadai kajingi kendo lang kajingi banyak i ban smutho ya kajinglong jingman jong ka party kajingi hapo kani ka constituency lingba kajingi kendo kajingi iway lingba kajingi i kajingi kini kinong yalam jong ka party ladang iyo balit hai yang selagi jong kijaka. Bagaimana nilai iyo balit hai yang selagi jong kijaka. Haduh kasni kabangin iyo ban kap ya ka vote ke jengi. Tungin ya terai shitom. Tungin ya durut. Ya kini kakam kabangin nila kamu. Bak kabangin nila iyo ban maret. Kanang bangin iyo ban ket yaw kau so jong kajing job. Ha kajing ya kun ke jengi. Ha kani kajing ya le ke jengi. Kapag pilasim ti bang terai yang kani kakam, tu terai yang kakam dah kajing ye iit. Gidan kam bang iit yang kani kayin ka bangin gidan mentah.
Ngidan kam bangit ikiparan nong persan kijungi. Ngidan kam bangit ikidon sosnong kijungi. Banten smoku yiki ya kajingmot jong kajingit kun kijungi. Ya ki principles jong ka party kajongi. Bak ngintre ya kani kakam dah kajingi iwei. Ngidan kam ru bandan kamensim jong kajing smoret. Tungin smoret habang ngitre ya kani kakam. Namang inya shibon kijing Bak ngin kwa bengin let nang ni ban ni dah kajing smo sarong. Banyak tu kana bengi lalak ban le kumta. Ni lawan rak breu kata. Hamta ni layo ya utala ni ya kata. Henry ngin tray dah kajing smo red. Ngin smo tu ya kakam kajingi. Bak ngin tray dah kajing yaisha. Ni don kam ban yaisha. Nama shibun kijing pensoi kin sawan hakmat juni. Kamtam menta shwa ki election hapo Mawthadraishan kaya dio kata kasan po baka kakatsan baka arpo Hajar. Ki Pynbiej menta shwa ki election no kitip ki ong baka tong Yolinda kaya le ki election klem kapisang. Bakini ki arwat ki bengi ele persya ki dikbreak badannya kata kapisang. Menta ki wantan Pynbiej sepi Paidbah. Balada piwang dan kersian yang nganai pi kasan Hajar, nganai pi arpo Hajar. Kita kini kijiwan Pynbiej, tenai tu ngin yaisha, nama ni dornya katong ke baskem, bat ya kini katong ni kuat ban penyo, kenang niyo ya kejingjong. Kini kijing tentu hiet kejonga, nak kebentar jong pi kinong kersian kibayet, kibayo, ban ya don ringkat ban ni, kibelajuyo ban kersian yang nakaway kapor siya kaway pat. Ngala ban ya kini kakam lingba kajing kersan kajong pi. Ngala ban yang scam hakata kajing kemu kajonga. Lingba kajing kersan kajong pi. Yai kersan nakabenta jongi nakajing ya tinti kajingi siya nang ni sakmat. Bak yai kersan ru hakajing duwai kajong pi. Kijing duwai niat kijing duwai step kajong pi kiba man lakas ni hakidonut kajong pi la kalong hakayeng kasem kajong pi la kalong hakabalang bakum tatarkan kersan yang hakajing duwai kajong pi deitang kijing duwai bak dei komon kajong blay nyin la ban boy hakatong jong kajing jong kublay shibon yang kajing ayla kajong pi nak benta jonga ublay unyo banter ku yepi iwei lamboro bat habo pilet thai nak kadi jaka tulet la kabasuk bat Pynbiej la kabasuk kala kishnong ki thau ki jongpi kublay shibon kublay shi Hajar no